talofa e mua ona fo ila au fo ma fa taile lo fo le tu mo ni au no avatu ai foi so ta ofi so fa so foi il neta lo mo Brazilian jiu-jitsu o nisio tamaitai fai ha onga lo fa peon fa tasmai o le sunga ya Raiden Boris Light ya msio matuainga Brenda Pu ole le sona mua neta ya ole guard po le position le ka ta o guard ya fa fonga mai la tam fai atu ya pe ona fai atu le position mua le la a o ina I foi nei as ole guard and stop ole nei position ole guard pe on to tanga I mai o lo whaunga ina lea el teine lei lalo vai e tā ofi mai ai lona panga e oi na matua atu ma te lea atu tino lona panga ai o lo maua umai I tā ofi ma le control o le tino o le tangata lei I lalo vai se tulo pe foi la anto matamata mai ai ia o leisi o seisi foi nei o submission foi o maua foi el tangata lo I lalo. Ya. Ole submission now mo what ole triangle say to fata ita to lava. Try the triangle again. Go slow motion right. Ya, au te tanga I mai. Lo tu lei lalo le sirima, tu atu I lunga vai. Loka vai tu lei ma lima au tafa. Saurola ia I ko readjust. Kwaku mal vai runga. O mi fa kasi maro. Ya. Mole lo mal tangata re runga. Ya. Let's see it one more time. In full motion from the tap. In what motion? Roll from yeah, to amata leo. Toso atu. Guard. Whaunga guard. Set up. Lazy submission. Yeah. Tu lei lalo lima rei runga. Toso mai lima rei lalo. Tu atu. Le vai rei runga. Loka. Omi mai mo le ulu. Yeah. And tap. Le sona mua le na le nei au nanga. Po le nei for YouTube channel. Whamal mo le spy mai lo nei tangata. Tam whai fo e vatus wha soa po soswani fo inisi uso tu wa fine te mamitina. Lo wha peo na fia I lua pe fia maua. Pe fea le nei ta alonga le Brazilian Jiu-Jitsu. Whaftai fo I ua moa mai fo I le whatananga mai le sunga I le professor po le whaia onga black belt po le fusi uriuli le sunga ia Kaspar Agabin Jumbak a pea foi le sunga le whaia onga sili le sunga ia Walter Cascal Vital o lo wha pea foi le whafoeina a o onga le Brazilian Jiu-Jitsu ia onga sa Cascal I nei Las Vegas ia fa pea foi malalangi atua a tonu foi pule lofa le atua to e foi atu Samoa a vatu foi male a onga Jiu-Jitsu sa Cascal tato o ai foi mai lo ai foi fai neta alonga o fa peona ua tau ta ua I lang fa tai mo lo spai mai ia fa mole a fai o e mai moa mai le YouTube ya fa mole hi fo le button nga le subscribe ya ma le longo le kala ya so swadi mai fo I le nei au nanga so fo Yesu amin